Hear he, all loyal subjects of Hoërskool Die Volger's 7th Kingdom are hereby notified by royal decree of a ball to be held in your honor. On the 23rd day of the 9th month, in the year of our Lord, 2021. The ball is to be held at Riverside Castle venue and is to commence at 700 hours. The pleasure of your company at this magical event is hereby requested. When I read your name, please stand up. Lady Peggy Alley. Sir Kenny Winside. Lady Kayla Wilson. Lady Sean Leclerc. Lady Laura Butters. Lady Marlies Gray. Lady May Cunningham. Lady Bonza Davis. Sir Delia de Klerk. Sirs David de Klerk. Lady Sylvie Stevens. Sir Lucia Split. Sir Sean. Sir Jonathan Bria. Lady Monique McCoy. Sir Viva McCoy. Lady Chanel Duffy. Lady Veronica House. Lady Marty Arnold. Lady Joanne Biswar. Lady Anisha Fleur. Lady Sir Paul Field. Sir Neville Collins. Lady Amy Morgan. Lady Abby Leeds. Lady Zalaika. Sir Below Gray. Lady Ashley Thompson. Sir Dean Williams. Sir Elmer Mason. Lady Caitlin Nelson. Lady Leonie Lady Sir Franco Baker. Sir Julian. Sir Joseph. Sir Burton. Sir Owen Burton. Lady Sonia. Sir Nathan Brown. Lady Elizabeth. Sir Eddie. Lady Watson Sean. Sir John Martin. Lady Kimmy Lawson. Sir Jordan Young. Lady Justine Wells. Lady Nottingham. Lady O'Neill. Sir Damien King. Sir Jeffrey Newman. Sir Ibis Falls. Sir Connor Nelson. Lady Ellie Beaver. Lady Megan Beaver. Sir Theo Beaver. Sir Dion Peterson. Sir Roland Water. Sir Reinhard Pretorius. Sir Hans Prins. Sir Jason Prince. Sir Ian Roberts. Sir Daniel Rousseau. Lady Larissa Rousseau. Sir Reinhard Rudek. Sir Hendrikus Schutter. Lady Leon Seymour.
Sir Dirk Seneke, Sir Gavin Sevenstein, Lady Zoe Sevenstein, Lady Cherise Smith, Lady Janique Solomons, Lady Lenita Strawberry, Sir Jaden Stennett, Sir Ruben Snyder, Lady Lisa Madri Tronk, Sir Elru van den Heuvel, Lady Zelda van der Berg, Sir André van der Berg, Sir Brandon van der Brandon van der Sir Ewald van der Please allow your queen, Miss Jules Allo. Good morning to each and every lady and sir of my kingdom. Thank you for attending this event this morning. Seuns en dogters, ek wil vir julle vanoggend sê, julle het ontsettend baie moeite gedoen om hierdie uitnodigings vanoggend aan julle uit te deel. Ek wil vanoggend vir julle sê, as koningin van hierdie woud, wil ek vanoggend vir julle sê, dit sal so groot voorreg wees, as elkeen van julle hierdie geleentheid sal kan bywoon. Ons het borge wat voorsiening maak, meneer Brits en hierdie dames wat saam met hom die funksie reël, het allerhande fondsinsamelings, projekte wat hulle loods. Dis ons wens dat al 100 van julle in die matriekafskeid sal wees. Geen fonds en geen rot moet in jou pad staan nie. Ons wil dit die matriekafskeid van die leeftijd maak. Ek wil vanoggend vir jou sê, in 'n koninkryk in 'n woud, die koning van die woud is die leeu. Maar hy is nie die vinnigste nie, die cheetah is die vinnigste. Die jakkals is die slimste. Die kameelperd is die langste. Die olifant is die grootste. Maar die leeu is die koning van die woud. En ek wil vanoggend vir jou sê, jy moet glo in jouself. Hier is net een van die hoogtepunte van jou jaar. Jy moet glo in jouself, jy moet jou kop optel, jy moet die lewe die oor kyk. Net ons monde is toe, ons oë is nog oop. Ons wil vanoggend vir julle sê, ons gee om vir julle. Ons is geweldig baie lief vir elkeen van julle. En as koningin van hierdie koninkryk, wil ek vanoggend vir julle sê, woon hierdie geleentheid by, sien uit daarna om elkeen van julle daar te sien, en dan groot dankie aan al die mamas, Kabouter, Dwergie, Dian, elkeen wat 'n rol gespeel het vandag om hierdie plechtigheid so spesiaal te maak. Ons gee vir 'n harde hande klap.